Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Sremskoj Kamenici, Futogu i Kovilju. Novi Sad od 8 do 15 časova, Trg Republike od 13 do 21, Žarka Vasiljevića broj 5, Stevana Milovanova od 1 do 11, 2, 6, 6a i 6b, Šumadijska broj 8, Sremska Kamenica od 8:30 do 12 časova, Vojvode Mišića od 45 do 69 i od 32 do 58, Kovilj od 8:15 do 14 časova, Laze Kostića, Trg braće Jovanović, Ribarska i 7. jula, Futog od 10 do 11 časova, Vrtić u Proletarskoj ulici.